इतने सुंदर बन के कहाँ जा रही हो? ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप। मैम एफले देविका मैम एकदम फ्लाइंग किस। अब मेरी तारीफ छोड़ो तुम लोग। नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागतम जनाइছোঁ এই চেনেলৰ আন এটা ব্লগলৈ। যেহেতু আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিন, গতিকে মই আহি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ আমাৰ স্কুলত আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিবলৈ লৈছে আৰু লাহে লাহে। अब मेरी तारीफ छोड़ो तुम लोग। हम पूजा करने आए हैं और अभी हो रहा है ना? हाँ, तैयार हो रहा है। तैयारी हो रही है और थोड़ी देर बाद हम पूजा करेंगे। क्या समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप। अच्छी लग रही हो? थैंक यू सो मच। तुम लोग भी तो कितने सुंदर सुंदर बन के आए हो। हाँ, तुम लोग मिस इंडिया बना। इधर आओ इधर। वाह वाह, इतने सुंदर बन के कहाँ जा रही हो? बाय हाय बाय बाद में करना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर। देखिए आप लोगों को बोल रही है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। हाय बहुत सुंदर दिख रही हो। नहीं, तुम लोग भी बहुत सुंदर लग रही हो। ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। सरस्वती पूजा के दिन हर कोई सुंदर लगती है ना। মই অলপ সোনকালে আহিলোঁ আৰু দেখিলোঁ পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলিহে আছে। তেতিয়ালৈকে পূজা আৰম্ভ হোৱাই নাছিল। এয়া পূজাথলীত পূজাৰ প্ৰস্তুতি চলিহে আছে। চ' ভাবিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অকণমান টাইম পাছ কৰোঁ আৰু। मान्छे देखेकै थिएन त खै किन? हाथ धुई लो। अपना मार पूजा कर आपको न्यास करा तुम न्यासम देवता भ्यो सरस्वती देवो नमः। कता पछाडिपट्टि? पिछाड़ी पिछाड़ी चलो 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 चलो। और चढ़ाए आएकै थिइनँ यतातिर। এইখন আমাৰ স্কুলৰ বেকয়াৰ্ড হয়। আমি সকলোৱে ইয়াত আহি জমা হ'লোঁ। মুকলি পৰিৱেশ এটা, ধুনীয়া চিনেৰী আছে। চ' ভাবিলোঁ অকণ ফটো চটো উঠা যাওক আৰু এইটো চাইডে। আমি ফটো উঠিবলৈ আহিছোঁ ইয়াত আৰু চবেই প'জ দি দি একদম ফটো উঠি আছোঁ। এইফালে আমাৰ জ্যোতিষ্মা মেম, এইফালে দেৱিকা মেম একদম ফ্লাইং কিছ দি আছে দেৱিকা মেমে পুৰা। এইটো আমাৰ স্কুলৰ পাছফালৰ নজাৰা, একদম দৃশ্য, পাছফালৰ দৃশ্যটো এয়া। এইফালে আমাৰ স্কুল, পাছফালফালে এইখন। ফটো ছেশ্যন শেষ হোৱাত আমি আহি প্ৰসাদ খাবলৈ বহিলোহি ইয়াত। আৰু খাই বৈ আজৰি হোৱাৰ পাছত আমি কিছু সময় ৰ'লোঁ আৰু তাৰপিছত সকলোৱে ঘৰা ঘৰি ওলালোঁ আৰু লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ। ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যেন। থেংক ইউ।